Kapitan Enteng! Nay, Maray, adamanin parcel mo ah. Saan ko ako kwaday tamare? Para ken ni Marituyang. Inal daw ti sumangpet a parcel na ah. Wen nga rod Sapay dito'y nga rod tersinak ti pangikir-ofan da. Kat sikat agbayad. Kanya nga'y. Imbang nubayadan na ken ka. Ay inas ken labayadan na Nay, anya nga taday ta in-order na. Jakman mo. Agkulog-kulog mo'y. Nalagaan, wenno nadagsan. Medyo nadagsan. Ay, ang mga nukaldero. Mahilig ni Marituyang agkolektar iti kaldero kahit. Ay, agungat tumanan ni Badungnan. Ay, pagbayad naman ng sweldo nila kainan. Papanam na natuyang. Mapan kuman alaan di parcel ko di tatersina ni Marikwanang. Ala, ket no pag-iistoryaan da ka dita. Anya, siyak. Apay kumaapag-iistoryaan dak ngay. Naimot ka kanaw. Naimot a kaya mo. Saan naimot ti imbagada, Chip? Anya ngay nga raw. Pangit bakit kunada? Ha? Naimot ko nada. Pangit kunada? Aguray kayo man. Anya talaga ti bagbagada may papankanyak. Lawlawagin nyo man. Naimot ka kanong arawd. Pangit ka kano. Asinaw tinagkunaan na imuta. Nang kung istoryaan dagiti babae amap mapandita tersina ni kagawad kwanang. Ni Kapitana Banang, ken kagawad ko anang timang istorya pangit ka kanaw na natuyang. Kasta? Imarmarites da kaun, oray dagiti kukumaray. Ha? Payman? Ay sos, lang ka dyan. Aglalaban dan ga po iti imbagam. Pudnumat! Nasaya at magtimay kan. Tao may mualaan to'y parcel mo, Marituyang. Imbag ka pa'y Marituyang. Kanayon nga adda sumangsangpet a parcel mo. Ha? Makaung-ungota. Nay, apa yun, Mare? Isumot lagayam a dumakdakkel dagita abot ti agong mo, Marituyang. Ala, iyawat yaw dahi ta parcel kaw marikwanang taagawid akaw. Aday ta, medyo nadagsan. Maawit mo. Pagchis-chismisan dak gaya ma. Nay, nagkuna, Marituyang. Adda ayamot is-istoryaan may papankan ka. No adaman, Mare. Fake news dayta. Saan ka mamate? Ha? Di ta kayaw! Mare! Bayadan pa'y mo't dayta! Mare! Ay, nabanuga ka nagkarpintera. Nakaluto ka, Antuyang. Dandanain. Aginana ka pailaang dita. Nay, anya maninday to'y nakaparabaw dito'y lamisaan. Parcel mo maninday tay? Wan, di mo sagsagidan. Jak pa'y nalukatan dayta. Ayun na yan. Nagadawm ti simbang pita parcel mo. Isulat ti pangigas-gastusa mo ni ti sweldaw. Kat nagrigat tagtrabaho. Maudi daytan nga order ko. Di mo mga rudos o saran dagiti orderan. Sapay nagngingina. Usarag ita dayta. Kasapulak unay dayta. Jay in-order mo apagkod-kod iti bukaw. Asag lilimaribaw. At dalang mo dita igay. Usaram ngamin Pagkod-kod lang iti bukaw. 5,000. Sa mga ron nga automatic. Ay na mausar ko dayta nga in-order ko badong. Amaw, no niya dayta. Anya day taya? Anti-marites dayta. Anya? Itutok ko lang dayta kadagiti nalay ngag marites. Maikatan ti kinamarites da. Unay kat arorot kon kadagiti amarites dito barangay. Unay siya kapitan imarites da. Saan mo amay katday nga ugali dagiti tattao, Enteng. Amin asuli dito'y barangay tayo at dalata dagiti marites. Agasem nga, ta imarmaritis dakit din asyak ti katarakyan a kapitan. Nga
Di mo pa'y kayat. Punumot kit di ah. Ay, no kakastaan na sasaya at abanag ti imarmaritis da. Ay, kat, mayat Kunak nga ron. Anasaya at aba nagtiimaritis da. Saan adagiti makaperdi iti may sa ataaw? Day tangarud kay. Iso ka. Di ka mapan makimarmaritis dita. Ado, ti trabaho dito'y balay anaskin nga asikaswaan. Ay, jak aramiden day ta inteng. Kun may sa, asino ngay mat ti imaritis ko dito barangay tayo. Chip, kita minanatuyang oh. Aw, anya day ta ipatpaturong mo kada kami, nanatuyang. Nakabutbutang. Kasladakkel mo tapaltog. Ipadpadas ko lang daytoy in-order ka, ijay online. Ha? Ay, saan mo nga itutok kada kami, ana? Ang mga nupumtok day ta. Ay, susan na makapatay daytoy. Ay, nanatuyang. Hmm. Ni Jun lang ti pangitutukam, tanalay nga agparnwa iti istorya da ito'y ataaw. Ah, Ha? Isak man ang tinakita mo, Chip. Nanatuyang, ni Chip Kwarog ti pangitutukam. para kadagiti nalaing agmaritis daytoy. Oh, makitam. Ni John tinalay nga agmarites. Uray sana pud na o imarmaritis na. Na, Ni Chip Kwarog ati pangusaram iti dayta nanatuyang. mabit lang. Tistingak man no talaga pang anti-marites daytoy. Tumaraytan John! Awan! Na, hay! Apay ating maray kayaw! Agsubli kayaw! Na, nakaadayudan. Pangitistingak ngay daytoy. Jak ammo kapitan, no ape agumurgura ni Marituyang kada kami kan ni Maribanang. Ada siguro na aramid yung abasol ah. Anya kumangay ti basol may. Binayadak to pa di parcel na idiimbay na inala, adi na binayadan. Ay, medyo arsagid itan ni Marito yang tabumak bakit nga minay. Iso ano mabalain? Saan kayo nga agsasao iti maikontrakan ko na? Awam mo't malagip mi ngay bagbagami kontrakan ko na. Mamuyo mo tindag iti maritis ita panawen. Oras sa dinukit agwaras dagiti imaritis da. Adan tusurukin kurang na pa yan ti imaritis da. Kasta siguro tinapasama ka. Asino nga tangay tinangidandanon kan kuha na iti kamaling nga impormasyon. Antay! Antay! Nay, apay kwarog, agal-al-al kamad. Apay, kinamat na katibakad. Numay dito yung ninanatuyang. Ibagam nga awanak dito yung balayo Kabuteng mo ni Marituyang? Aday gam na da kalapaltawg. Intutok na kada kamay. Iso nga intarayan may. Na, apay ngay. Ibagbaga namat nga antay maritis ka no dahi jay. Nakamamak. Ay, intutok na ken ka. Ay, nuadabala na. Ay, kasanun ngay. Hindi tangarod antay. Armas samot dahi jay. Anwan na nga taday jay ngay. Armas na Pumatayan ni nanatuyang. Kagawad, no makita yun ni nanatuyang, tumaray kayo at agaws. Taapay! Adda armas na. Anya nga armas! Basta armas. Makapatay day jay nga armas. Kaslapaltog. Ay, sus. Siguro, adda bala day jay. Ay na, no armas akit nas kanamaman ni Kapitan Dayta. Ipapulis tayo ukid din Kasanon nga no umay dito tersenak. Di abugam. Delikadaw. Nakabutbuting day jay tao. Nay, nakaul-uli magkaita tuyang. Pampanunutek nga raw. No pangipadasak daytoy in-order ko iday online nga anti-marites. Mamati ka mo't iti dayta. Sapay nagngina. Sayang lang dayta pinagbayad mo dita. Padasagsakan ka. Ay, di mo aramidan dayta tuyang. Sa anak ang mahilig ngagmarites. Padasik lang mag... Ni. Ay, di mo ipaturong kanyak dayta. Mabiit lang mag... Ay, una yan. Makasisirap tilawag na. Ay sus, di ka aglisi. Tatamaan na ka day tilawag na. Kasi lamay ang laklako iti puto. San samot nga epektibo?
Ayawan, defective day ta, tuyang. Sayang ti kwarta. Ay, maminsan man pa'y, Pot. Kuna na, mate. badang. Ay, sige man pa'y tuyang. Ipaturong mo man pa'y kanyak. Ay na, mayat mo tirik na. Ay, saus! Apay ngay! Takas tamot tante panagsaom! Ay, nagpangi ka, bakit? Agsakay-say ka, mamet. Umay katagmikap ka. Ay, badang! Ay, nagbalin ka mo to na bakla. Ay, arayatan da kami, kakaroba! Arayatan da kami! Nangag mo day japok ka, kwaraw. Ninanatuyang day jay. Agpapaarayat, Mike. Apay nga ta. Ingkay arayatan na. Awan met asok nga gapo di tabalay da. Awan ti uram. Ingkakit din. Kitaam nanyat mapaspasamak. Ay, nagwapo ka mo din. Abay na. Nanatuyang. Anya ti mapaspasama kinataba daw. Ay, so nga ron nga papaarayat hakwaro. Nagpaldamot tayo. Ay, arayatan na kami, kwaraw ka. Anya ngay nga ro ti maramida. Impaturong ko lang kan kwa na da ito in-order ko ijay online. Kastamot tan tinagbalinan na. Ay. San mo ay patpaturong kanyak day tanan na tuyang? Ang mga numapindot mau. Kat may pada kinitataba daw. Nagawit akman lang ay. Ay, kunak no arayatan na kamay, kwaraw. Ay, inak ibaga kinyangkel kaw. Isun ti mga rayat kada kayaw. Kasano nga arayatan kayaw? Isublim ni badung ko iti sigod a kinatao na, kapitan. Si kaman, inananong nga men. Impaturong ko lang matday ti ginatang ko nga antay marites ken kwa na. Ha? Kastoy na Ay, di mo ipaturong ka ka. Ah. Kayat mo ayang agbalinak mo't abakla at chismusa. Di lang nga men ing kagat-gatangan. Para lang kumakadagiti ko kumarik at chismusa da ito. Naatairaman mo pa ni Banang. Kay dadadaulan da gayam. Nagadot, nasagap ko at chismis ti takaroba. Hi! Asino da ito ya pogay? Siya ti kapitan ditoy. Kabuteng nakta dumanugak. Ha? In fairness, pogi a kapitan. Ay, kapitan. Ay, sana mabalay ngag nanayo na kasta ni badung kaw. Basol mo. Anya nga iti aramida, kapitan. O anya? Rogi ako, tag-istorya ka nagiti imaritis na kanya. Marita. Ipadasong nga ipaturong kan kwa na day taginatang mo. Tabarang agsublit ti sigod akatatao na. Ayun, anya. Anya ti mapaspasama kanya kaon. Ay na, mayatan, kapitan. Nagsublin iti sigod ni badung kaw. Sanan abakla. Apay tuyang. Anya ti napasamak. Anya ti aramidan ni parinteng. May kami man nag-istambay dito itersinam kagawad. Ay, balbalagan kayo, adwa. Saan kayo nga umayag maritis dito tersena? Umay kami lang matagistambay. Da kayon sa kanukat, tagiwarwaras ka dagiti is istorya. Di chip kwarog Day taman ti kwanaken ka, John. Siyak man ti pabasulang. Talaga mo ta sika? Sika, tila yung bagbagam kininana tuyang. Iso agim mura kada antik banang kani kagawad kwanang. Da kayo gayam takin basol, no api agimura ni Marituyang kada kamay. No daduma, nagmayat gayam ti agistorya iti saan apudnaw. Makita yo day tangaramid yaw. Limal lalakyan kayo, ngam naglaing kayong agiwaras iti kamali adamag. Pinadas mi lang mat kagawad. Na minsan lang mat dayjay. Tuyang. Ayan na nga, jay antay maritis mau. Ay, awanon. Nang ipanam ngay. Mayat day jay kay. Ay, saan?
kadagiti amin nga inorder ka. Dayjay ti saan anasaya at anagatang kaw. Ha? Sayang laang jay imbayad kaw. Na imbagkit di tanagsubling tabusis mo. Saan kan abakla? Kahit imbal lang man. Wan, saan mo nabirukan? Ay, jak pa'y gayam na bayadan dayjay kin ni Marikwanang. Yung kabayadan na kababain Mike. Sigay, tainak nga rod bayadan na. Apay Kwarog, kaano kayo pa nagbalin at chismuso? Ha? Uncle. Ay dinggan nyo man analaing dagiti manggagyaw. Kandi yung man kisayan, kanayunan. Uncle. Nakita yan. Nagginuran daan tim kan kagawad ko anang. Kanina na matuyang. Gapo itiin dandanon nyo akamali na impormasyon. Nay, Marikwanang, anya day taluklok atam? Daytoy man parcel ko, Maray. Ay, nag-order ka? Wen. Anya ngay day ta in-order mo? Nay, nagadumat ti balkot na. No, antay Marites. Adamat antay baa, Maray. Ha? At nagaya man ti kasta. Kukumaray! Ha? Ay, mga no awit mo dyan antay maritis mo, marituyang. Ay, di mo usarin ka na kami dayta, Saan maray? Imayak tabayadak jay utang ko kin ni Marikwanang aparsel. Aywan, bayada mon, Maray. Kunak no nalipata maun. Ken, marituyang, di mo ko maibaga aperperjanda ka. Tasaan mimot nga aramid dayta. Ay, Wenmet nga men, marituyang. No anyaman ti saan mi akayat nga ugalem. Ibagami iti sangwanam. Saan mi nga istoryaan iti sabali a tao. kasta aya Marikwanang. Ay katuan saan me nga ugali ti agimar marites itinuan niya laditan. Taam mo me, amaditi kasta. Agbayad ka nga ruden Maray. Wan maray! Ay na toyang. Narigat ngamin no amin amangag mo kat patyam. Aday tamatan ti pagsaksakitan tinakam mo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.